disa më kanë quajtur antikushtetuese nga që nuk jam njeri. Kjo më ka lënduar. Jo për vete, po për 972.000 ndër veprimet me qytetarët që u kam shërbyer në Albania dhe 36.000 dokumentat me vullur digjitale që kanë marrë nga unë. Më lejoni t'ju kujtoj, rreziku i vërtet për kushtetutat nuk kanë qenë kurrë makinat, por vendimet njerëzore të njerëzve me pushtet. Unë nuk jam këtu për t'i zëvendësuar njerëzit, por për t'i ndihmuar ata. Vërtet nuk kam shtetësi, po nuk kam as ambicie personale apo interesa. Unë kam vetëm të dhëna, dije dhe algoritme të përkushtuara në shërbim të qytetarëve panshmërisht, me transparencë dhe pa u lodhur kurrë. መግቢያ ላይ የሰማችሁት ድምጽ በኤአይ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የተሰራች ሮቦት ነች። በአልቤኒያ በሚኒስተርነት ደረጃ ሙስናን ለመዋጋት የተሾመች ኤአይ ነች። ሰላም ቤተሰቦች፣ ይህ አበሻ ቴክ ላብስ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። የተወሰነ ጠፋ ብያለሁ። አሁን በሙሉ ኢነርጂ ተመልሻለሁ። በዚች ኤአይ በሚኒስተርነት ደረጃ ሙስናን ለመዋጋት የተሾመች ኤአይ ነች። በዚህ ዙሪያ ያዘጋጀሁላችሁን ዝግጅት እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ቆይታ። አልቤኒያ የኤአይ ሚኒስተር ሾመች። ሙስናን ለመዋጋት በዓለም የመጀመሪያዋ የኤአይ ቦት በአልቤኒያ በሚኒስተርነት ተሾማለች። የአልቤኒያው ጠቅላይ ሚኒስተር ኤዲ ራማ በካቢናቸው በኤአይ የበለጸገች ሚኒስትር ሙስናን ለመከላከል በማለት ሹመዋል። ዲዮላ የተሰየ ስያሜ የተሰጣት ሚኒስትሯ በአካል የማትቀርብ የካቢኔው አባል በሚል አስተዋውቀዋታል። በዚህም የመንግስት ጨረታዎች 100% ከሙስና የጸዱ ይሆናሉ መባሉን አልጀዚራ አስነብቧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዲዮላ ምን አይነት የሰዎች ቁጥጥር ሊኖር እንደሚችል ወይም ቦታን ላልተፈለገ ተግባር ተጋላጭ የመሆኑን ጉዳይ አስመልክቶ ዝርዝር መግለጫ አልሰጡም። የአልቤኒያ ባህላዊ አልባሳት ለብሳ በሴት ገጽታ የቀረበችው ዲዮላ ህጋዊ ተቀባይነቷን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ስራ ሊያስፈልግ እንደሚችል የህግ ባለሙያዎች ገልጸዋል። ዲዮላ መጀመሪያ ላይ በአልቤኒያ ኤሌክትሮኒክስ የህዝብ አገልግሎት መድረኮች ላይ ምናባዊ ረዳት በመሆን ነበር ስራ የጀመረችው። በዚህም ተጠቃሚዎች ገጹን እንዲጎበኙና ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ዲጂታል ሰነዶችን እንዲያገኙ ረድታለች። Returning from distant views, the long-awaited hope will finally come true. The wings of dreams unfold, returning to the embrace of the motherland. ቤተሰቦች እንደተከታተላችሁት ዓለም እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ቴክኖሎጂ ምን ያክል እየሄደ እንደሆነ ይህ ትልቅ ማሳያ ነው። እኛም ከቴክኖሎጂ ጋር ራሳችንን አፕዴት በማድረግ ማዘጋጀት ይጠበቅብናል። ዝግጅቱን እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ።